kwarata mu gutwi gatangiye kumva kakazamuka kakakura. Nukuvuga ngo umuntu uza wandika ku mutwe w'umwana ijambo rya mbere ni nyina, ni wowe uzumubwira ngo dada mama. Nukuvuga ngo umwana avuka mu mutwe ari vierge, umugore agatangira kwandika akandika akuzuza. Umugabo muzamuvugana n'abana ryari mumaze kuba umugabo shanga icara tuvugane amaze kubiki umugabo ugiye kuvugisha nyina yarujuje ubwongo, wowe kuraje kuzana urakubita mwayawe noneho rero jiga zivuge ngo mama yarujuje. Jiga zuzuye wowe papa ntahushira. Nuwango jiga nimba mama yarazujuje ubwo nyine wowe papa urashaka ahantu ibyo ubanza gusiba. Asiko turi kandi turabarusha ubwenge kumuza mutubona, turarusha ubwenge cyane nubwo muza mwiyemera turusha kwiyemera ariko turabarusha ubwenge. Kandi abagore ukunda barusha ubwenge ngo natwe se nkuko se hari umuntu uzu batagara n'abandi ukuntu baza bigira biyorosha aribo bahatari. Ukunda ta mugabo bojani wacu ngo ashike amasani wacu njewe kama nkujana ukumungana bakama bagukwa ukamwe ukamishika ukamera ngiwacu ugakunda biwacu ukavuga ngiwacu ukamuvuga ngo ni wanyu. Hari umugabo uzoshoboke wogenda no kugenda ntiyogenda. Zanangariye abagabo bariko birarira ngo bazaduhahaza. Oya yokoresha igituza agakoresha imbaraga za kigabo, ariko muri tekinike abagore nibo ba mbere. Nane umugabo w'imyaka 40 akana k'imyaka 17 kasanze iwabo kamara gushika kavuga ngo sinshaka kubana na mama wawe. Wa mugabo w'imyaka 40 n'ibikabyo n'ibikangato kakama kamumanura kakamumana bazashika kavuga ngo sinza ngibishimbo kakabite ngo seba ngo wabige wopfa akabite waje kumara imyaka 2 umuntu akazagi iyo yaje afite umugambi ko azokugaburira uzubirya, yaza afite umugambi wo kukugira mwiza uzuma mwiza, afite umugambi wo gukunda urugo muzamurubamo, afite umugambi wo kurusenya ruzarusenyu, afite umugore yagiye kuza ibyo yaje yarapakiye mu mutwe ico yaje ashaka ko kizabaho. Abagore 70% bazabagera kuco baje gukora 30 n'igiferinga, kubera ko ubushakashatsi bwemeje ko umugore namwe mwahageze Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira. Umwami Yesu aza kebuka turebe nanje nkebuke ndebe bagenzi banje maze mbabaze ndi namwe mwahageze. Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira. Umwami Yesu aza kebuka turebe nanje nkebuke ndebe bagenzi banje maze mbabaze ndi namwe mwahageze. Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira. Hallelujah. Umwami Yesu aza kebuka turebe nanje nkebuke ndebe bagenzi banje maze mbabaze ndi namwe mwahageze. Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira. Umwami Yesu aza kebuka turebe nanje nkebuke ndebe bagenzi banje maze mbabaze ndi namwe mwahageze. Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira. Umwami Yesu
soza kebuka turebe kebuka ndebe bagenzi banje maze mbabaze tinamwe mwahageze Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira umwami yasoza kebuka turebe maze kebuka ndebe bagenzi banje maze mbabaze tinamwe Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira umwami yasoza kebuka turebe maze kebuka ndebe bagenzi banje maze mbabaze tinamwe mwahageze Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira Hallelujah sinzi ko nza kubishobora kubera ko ntangiranye umunezero ariko ndashima Imana ko tutaguye mu nzira turayigwamo turacari mu nzira kandi turacari bazima turacahumeka Imana ihabwa icubahiro hapfuye abantu benshi mu myaka 10 haguye benshi hananiwe benshi bamwe bararambaraye abandi barapfunamye abandi baragiye hari abapfuye mu buryo bw'umubiri hari abapfuye no mu buryo bw'umwuka turashima Imana ko tukiri mu buntu bwayo Imana ihabwa icubahiro suhuriza umuntu muri kumubwira uti umuvuga butumwa aragushuhuje shobora gusohoka ntiduhoberana ariko munsuhuriza umubwira uti umuvuga butumwa arabashuhuje duherukana namwe kera cyane Mungu wametubariki mugane w'abanyakenya twabonye byinshi byiza twabonye n'ibindi bitari byiza ariko turacari mu nzira Bwana asifiwe bahaye kaze kandi nishimiye ikaze yanyu kutwishimira Imana ibaha umugisha reka tuje mu ijambo ry'Imana kuko aryo jambo nyamukuru ryatuzanye hano maze igihe kitari gito ndumuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo natangiye n'umukobwa mutoya badiyadoni turasiranye mfite imyaka nka 19 ngira ngo nibwo wanuzuye umwuka maze kuzura umwuka agenda atanga impano mu mpano yatanze ampaye yo kuvuga ubutumwa bwiza n'umurimo nkunda n'umurimo maze mu gihe nawe ubyariyemo abana ubu mfite abuzukuru Hallelujah ntabwo nshidikanya ko nzawurangirizamo zarangiza ndi umuvuga butumwa kuko niwo murimo wanje ni nawo nanditse no mu byangombwa nagiye kuzuza ku ndangamuntu baramwaza nkora iki ndabwira ngo ndi umuvuga butumwa ngo none twandike gutyo nawe none murashaka kwandika iki babwira ngo ndi umuhinzi ntagira umurima ntazanahinga sindi umuhinzi sindi umucuruzi sinkora muri office runaka ndi umuvuga butumwa no muri passport niko handitse na resepashi zose nafashe niko nanditse kandi uwo murimo ndawukunda Hallelujah zawusaziramo na usaziyemo ubonaje imyaka yagiye rero iyo mbonye ubutumire bw'uvuga butumwa zanezerwa cyane zanezerwa nk'abantu Imana we urantekereje ubonye ko ndi uwo kwizerwa ubonye no uhagarara imbere y'abagabo n'abagore nkagira icyo mvuga ku bw'ubutumwa bwiza umutima wanjye ukishima ndanezerewe rero mbahaye kaze Hallelujah bahaye kaze nari mfite amatsiko maze igihe mu biterane by'abapfakazi kuko ubu niho maze imyaka kuva muri 2010 niwo murimo ndimo nkora cyane muri iryo vuga butumwa no kwigisha ubu nabaye umwarimu wo kwigisha abapfakazi no kwigisha ubwoko bwacu ubu ni umutwaro nawo uhari hanyuma nari maze iminsi taje mu giterane cy'abagore maze iminsi mu biterane by'abapfakazi ariko giterane cy'abamama nari maze iminsi shobora kuba maze imyaka nk'ingahe nk'ibirahari nta butumire bw'abagore mfite ariko ejo bundi ndabubona jewe sinza mbita abamama nza mbita abagore kuko niryo zina riri muri Bibiliya nanjye ubwo ndi umugore je banyise umugore numva nta kibazo noneho ngira ngo mu myaka yose iyi teme niyo izigenda igaruka
ni bakeya bazabaja nko gukataho gatoya, ariko nategereje igihe baziga ati twige ku mugore mubi ndakibura ariko nsanga nta muntu wo kwiha habi aheza. Ese umugore w'imico myiza aho twamuhereye n'uwo ni uba muri Bibiliya gusa? Ako mureke mbabwire, muri Bibiliya habamwe abagore benshi gusa Bibiliya yanditswe n'abagabo, isobanurwa n'abagabo, abamisiyoneri baza ari abagabo, abashumba ba mbere b'abagabo. Yesu ngo ahamagara intumwa, ahamagara abagabo n'abagore, ariko abagore baba nk'abantu bo kuguma gukorera intumwa. Abagore bagenda, bigatuma n'abagore benshi muri Bibiliya bakoze ibintu bikomeye cyane ntibavuga amazina yabo, bakaba bavuga ngo umugore w'ahanyanaka, ngo umugore bakavuga igikorwa ntibavuge umugore. Ukibaza umugore ukomeye wakoze ibintu bikomeye gutya ntiyaragira izina. None se abantu bamenye igikorwa bananirwa gushakisha ngo bashakishe barebe ko bamenye izina rya wa mugore, aho hantu hari nk'akarengane. Ariko n'uyu nguyu abantu bakunda nawe ntibavuze izina ryiwe, kuko we bashatse kwibaza ngo abahehe. Ni umugore wari mushakishwa mu bitekerezo by'umwanditsi w'iki gitabo ariwe Sulemani, niwe nyiri iki gitabo c'imigani. Yari mashakisha umugore ngo amare iwe nta zina yari afite, we n'umugore ni umugore gusa. Ariko baza ngo si uwo mugore yova hehe, kuko yagiye muri karakteri z'umugore, ntabwo yigeze yibanda ku mateka ye n'uwo ari we. Muvuga ngo amen. Noneho nagaza ngira ngo muzotura umunsi umwe mutubwira ati noneho turaza kwiga ku mugore mubi, kuko nabo barahari muri Bibiliya. Ariko ubwo mwagumye gukunda uyu mwiza, reka rero tuzoguma gushaka. Haleluya. Maze kubona ubutumire narishimye, kubane nanje ndasoma ndanasenga. Ubundi iri ry'abagore twakagombye kugiga turi twenyine, noneho bano bandi base badahari, kuko iyo bano bose bahari ziba zibaye inyigisho z'abubatsi. Iyo abubatse bari kumwe n'abana nk'uko ziba zibaye inyigisho z'itorero. Noneho iyo twinjiye mu bagore turi kumwe twese muri rusange, hari igihe dusohoka umugabo n'umugore bakaba bafatana amashati, umugabo akavuga ati wumvishe uko bakuvuze, noneho bigasa naho rya jambo mugiye kwikoraho. Iyi teme igomba kuzayigishwa turi twenyine, kuko turi kumwe n'abandi bose hari igihe muba mufite ibyo mupfa, noneho umuvuga butumwa ntababizi yabikoraho mu kanya bikazana itiko mu rugo, mwashike muhira akagucurira. Kandi aba bacu bagumye kwihaha ryoshe, bonda bazakunda gukora nk'ibiterane ndagira aho natuye ndavyo baza bakora. Nta kundi twobagira, kandi twese ko turajana mu ijuru, kandi twese tubana ino, kandi twese tubana muri izo ngo, kandi cangamoto ni imwe, intambara ni zimwe, turi kuri teri imwe, yaba mu buryo bw'umubiri yaba mu buryo bw'umwuka turi kumwe. Kandi ibitugora nibyo bibagora. Noneho gasinzi nimba mwebwe mwarageze iyo mujya kubwo gukiranuka, mwaramenye ibintu cyane kubera ko muri abagabo, bikagorana rero kubigishiriza hamwe. Ariko kuko umwuka w'Imana aza tugirira neza, ntituza kwibanda cyane kuri mwe, turaza kwibanda ku bantu bose, kuko hano hateraniye abantu bose. Haleluya, haleluya. Nihaza kuba umwihariko w'abamama, nta porogaramu mfite, ubwo tuzinjira noneho muri twe twenyine, nta bagabo bahari, n'abashumba b'abagabo badahari. Bangirira icizere, ntabwo nzabigisha gusenya nabo bazareke, tuzabe turi twenyine, kuko ubutumire ndi buvuga ko ari igiterane cy'abagabo cy'abamama n'abashumba, ni mwe mwenyine. Abashumba nabo nibakenera icyabo nabo bazagitegura. Nimba abantu bateguye igiterane cyabo bagomba kugira umwihariko wabo, kugira ngo twigane nabo. Hari impamvu iba yatumye bagira iyo nyota. Amen.
turaganira ijambo rivuga ngo urugo rukomeye cyangwa se gubatswe ku rutare. Urugo rukomeye, ko narebye nimvuga abamama tuzaba dukuyemo urugo, kandi abamama ariryo tsina ry'urugo. Haleluya. Uyu mugabo wanditse kino gitabo ni mwene Dawudi na Batisheba. Batisheba wa mugore wa Uriya niwe wabyaye umwana wa mbere babyaye yarapfuye, wa mwana w'amanyanga yarapfuye. Niwe mwana muza mwumva Dawudi yaririye yanga kurya. Ni nko kuvuga ati ngire inkoni nakubiswe, ngire aho naciye wa mwana we, none ntunabayeho nawe urapfuye. Niwe mwana yaririye yanga kurya, ngo amare nanone biranga arapfa. Ngo amare gupfa biravangwa aragenda ahumuriza umugore we, ngo bararyamana, aratwita, abyara umwana bamwita Salomo. Aho hantu habamo filozofi ikomeye cyane n'ubwenge bw'Imana bukomeye, kuko ukuntu bari babanye na Batisheba bwari uburyo butemewe n'amategeko, bwari bubi, yari mu nzira mbi. Muribuka ko Imana yatumye Natani, habaho kubanza guhonywa, habaho kwihana, habaho kwicuza, habaho gusaba imbabazi. Ariko Imana yacigira imbabazi. Mwoye imbere icubahiro, sema haleluya. Imana igira imbabazi, nizo zituma tudashiraho. Ngo abyare Salomo kuri wa mugore. Urebe ku bagore bose Dawudi yagize, abagore b'isezerano Dawudi yatunze ni 7, ariko yagiraga inshoreke 100. Ariko ari muri abo 7 ari no mu nshoreke wa mugore abari we ubyara umwana w'umuhungu. Imana imuvugaho. Imana iravuga ngo umwana wavuye mu rukigi rwawe nyuma y'amanyanga, ngo niwe uzagusimbura akicara ku ntebe yawe. Mu gice cya Samweli wa 2, igice cya 7 cya Samweli wa 2 kivuga ibintu Imana izakorera uwo mwana wa Dawidi ari we Salomo. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ntizayita kuzo twaciyemo mu myaka yashize. Imana ntizayita kuri pasi. Mwabibwiranye namwe ba mama, Imana ntizayita ku byatambutse. Usomye ukuntu Imana yavuze uyu muhungu, wowe kwibwira uti n'umwana w'abakiranutsi 2, n'umwana w'abantu bitwaye gutya mbese, ariko n'umwana w'abantu babanye bitabita ari bibi. Ariko Imana imuvugaho, iravuga ngo uwo mwana uzagusimbura, zamuha ihumure impande zose, nzamubera se, azambera umwana, nakora ibyaha ngo imbabazi ziwe azovuka imbabazi zihari. Kuko Imana yari kwivuga Salomo ataravuka, ngo uwo mwana wawe ngo imbabazi zanje. Umugabo akayobora. Bamwe babaga bafite ba nyina babi. Muranyumvise? Kubera ko afite umutoza mubi, akamatwara abantu nabi, isera yapfuye, ubwami bugaferinga. Nibo muza mwumva benshi muri Israeli na Yuda bagiye batwara, bamara gutwara mu myaka mike cyangwa mu mezi make, ubwoko bwose bukoroma, bakamagera bucya bakagana mu bigirwamana, bagatangira guterekera, bakaraguza, bagasenga ibigirwamana, ubwami bukoroma, urugo rukoroma, umuryango ukoroma, igihugu kikoroma. Imana ikarakara igakubita inkoni. Uyu mwana ngo aje kwimara mutoya, yima afite nyina muzima. Mwavuga ngo amen. Kuko hari abantu benshi baza batuka Batisheba bakamubeshera, timukaza muvuga Bibiliya yuko itavuga. Ntabwo Batisheba yigeze abindaya, ntabwo Batisheba yakoranye icyaha na Dawudi, ariko Batisheba ari we wagize irari. Yari umugore wibereye mu gikari ku nzu yiwe, ariko yoga bisanzwe, ahubwo irari ryakozwe n'umwami. Uriya mugore yari afite imbaraga zo guhakanira umwami.
umwami yamubonye ngo ariko agenda ntibivuga ko uwo mugore yari afite umugambi, ntiyari azi ko umwami ari buzenguruke, ahubwo ibyago by'uwo mugore nuko yari yarubatse inzu hafi y'umwami ufite irari. Mu biza bigaragaza ko Batisheba yari umunyabwenge, nuko agiye kuyobora Salomo, ari we ubaye umugabekazi ubyaye umwami ugiye kuyobora, yamuyoboye mu nzira nziza, amwereka inzira yo gukurikira Imana. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo aza kuba ari umugore gito w'isango, aba yarayoboye Imana mu bigirwamana, umwana yari bugende kuko yari mutoya, ariko yaramuyoboye, amuyobora neza. Bibiliya ivuga ngo Salomo amaze kugera ku ntebe y'ubwami, ikintu cya mbere yakoze mbere y'ibindi byose, atarashiraho constitution, ataragira gute, ataragira ikintu na kimwe akora, agitangira gusa ngo yagiye gushaka Imana ku kanunga gasumba utundi tununga. Imana ishimwe. Agera ku kanunga gasumba utundi tununga ngo yajaniye Imana ifurusi, yagiye afite umutwaro. Imana ishimwe. Yagiye afite iki? Umutwaro. Nukuri abana benshi barasana banyine, kubera ko tubagendana amezi 9, tukabonsa imyaka 2, tubonsa data we iso n'umuntu mwiza, umwana ko arita mu gutwi, iso ni shitani, umwana ko arata mu gutwi, bakuru bawe umwana ko arata mu gutwi, gatangiye kumva, kakazamuka, kakakura. Nukuvuga ngo umuntu uza wandika ku mutwe w'umwana ijambo rya mbere ni nyina, ni wowe uzumubwira ngo dada, mama. Nukuvuga ngo umwana avuka mu mutwe ari vierge, aba umugore agatangira kwandika, akandika akuzuza. Umugabo muzamuvugana n'abana ryari, mumaze kuba umugabo shangu icara tuvugane, amaze kubiki umugabo ugiye kuvugisha nyina yarujuje ubwongo, wowe kuraje kuzana urakubita mwayawe, noneho rero jiga zivuge ngo mama yarujuje. Jiga zuzuye, wowe papa ntahushira. Nuwango jiga nimba mama yarazujuje, ubwo nyine wowe papa urashaka ahantu ibyo ubanza gusiba. Asiko turi kandi turabarusha ubwenge kumuza mutubona, turarusha ubwenge cyane, nubwo muza mwiyemera, turusha kwiyemera, ariko turabarusha ubwenge. Kandi abagore ukuntu barusha ubwenge, ngo natwe se nkuko se hari umuntu uzu batagara n'abandi ukuntu baza bigira biyorosha, aribo bahatari. Uko nta mugabo bojani wacu ngo ashike y'amasani wacu, jewe kama nkujana ukumungana bakama bagukwa ukamwe, ukamishika ukamera nk'iwacu, ugakunda biwacu, ukavuga nk'iwacu, ukamuvuga ngo ni wanyu. Hari umugabo uzoshoboke wogenda se no kugenda ntiyogenda. Zanangari yoga bariko birarira ngo bazaduhahaza. Oya, yokoresha igituza, agakoresha imbaraga za kigabo, ariko muri tekinike abagore nibo bambere. Nane umugabo w'imyaka 40, akana k'imyaka 17 kasanze iwabo, kamara gushika kavuga ngo sinshaka kubana na mama wawe. Wa mugabo w'imyaka 40 n'ibikabyo n'ibikangato, kakama kamumanura, bazashika kavuga ngo sinza ngibishimbo, kakabite ngo seba ngo wabiga wopfa, kakabite waje kumara imyaka 2, umuntu akazagi iyo yaje afite umugambi ko azokugaburira uzubirya, yaza afite umugambi wo kukugira mwiza uzuba mwiza, afite umugambi wo gukunda urugo muzamurubamo, afite umugambi wo kurusenya ruzarusenyu, afite umugore yagiye kuza ibyo yaje yarapakiye mu mutwe, ico yaje ashaka ko kizabaho. Abagore 70% bazabagera kuco baje gukora.
30 nigize feringa kubera ko ubushakashatsi bwemeje ko umugore ntazaruha imyaka 5 yavuze ikintu imyaka 10 azagisubiramo imyaka 20 agisubiremo imyaka 30 ukiriko wikomeraho gusa noneho akagaragaho umugabo tabagabo bahashwe barahetse yagera agaheka kaba ngo nuko mada ngo nuko ganye ngo none singe ngo agaheka uwanyu yohora kandi abanyabwenge baza baturuka ahantu utakikibuka ko yakivuze ngo nuko gantaza nyumvigwa ngo uzamuna ngo nuko gantaza mvuga iyo bihwereje bakavuga ngo ndibashoboye ukareba ukuntu yasanze umugabo afite ibikangato gacu kamubona aramanutse guke umugabo yobwira umugore ngo iki kintu ndacanga gace akavuga ngo iki kintu ndacanga gace sinzi ko hano umugabo mara imyaka 5 akiko asubira muri cya kintu araheba nuko akavuga ngo akanavuga ngo mada ndaguhebye tuza wumva akama yivumbura kama kubita urukoti nuko akabagiye kubana na cya kintu forever ariko umugore aza yidobetse gahoro gahoro mu kajwi bamwe bagira no tujwi twiza gahoro 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 bivuga ngo bagira ubwenge kurusha abantu bamwe ntavuze bivuga ngo barashoboye uyu mugore yayoboye umwana mu gukiranuka amutoza Imana igihe Salomo yagiye gukwama yakwamye yarabaye umugabo mukuru ngo yirundaho abagore benshi arundaho n'abanyamahanga ndetse kuri iki gice ikinyire tuvuga nyina ngo yagiye gupfa ni ngaho Salomo yakuruye abo bagore bose nyina yarapfuye kuko uiro murongo wa mbere uzuvuga ngo Salomo mwana wanje ngo ntugaha abagore bawe intege ntugaha intege zawe abagore kugira ngo batazakuyobya bakukujana mu bigirwa mana ngo icakabiri ntukaje mu nzoga ngo kugira ngo utazacira ubwoko bwa Isirayeli rubanza nabi wasinze. Haleluya haleluya haleluya. Bigaragara ko uyu mugore yari umunyabwenge, bigaragara ko uyu mugore yari umukiranutsi yabanye na Dawidi ashaka gukiranuka abisigira n'umwana abiraga n'umwana kugeza ku murongo wa nyuma. Iki gice ntabwo ari igice cyanditswe na Dawidi nta nubwo cyanditswe na Sulemani. Yavuze amakuru ya nyina ngo nyina wa Salomo yari ko mwitana akazina kazamushekerera ngo rewirere mwana wacu we ngo reka nguhanura ijambo ryanyu twakoranye nawe twagendanye nawe narakureze umaze kuba umwami umaze kuba umugabo uvuga wenyine ntagutekereye ngo wirinde tuzahereza abagore bawe intege ngo kuko baze kujana muri gigwamana yazanye abagore bakobwa babafarawe yazanye abande nyina ati yewe wirinde batazakuyobya icaka ntukanywe inzoga. Niyo magambo abiri yahanuye muri ivyo bintu. Amen amen. Sulemani rero wavuze abagore Bibiliya ivuga ngo yaragira abagore 1000 ariko nawe yewe yari umuntu usanzwe abagore 1000 700 yakoye bacuye 300 y'inshoreke bazazanye n'abagore babo ibo bamaraga guko bakabarongoranya indongoranyo y'umukobwa kakujya ko kwa Yakobo noneho akongera akagiraho n'abandi nabo bishoreke. Inshoreke niba abagore batasezeranye batazwi mu miryango n'ubu zirahari tizihari. Oya yasindaye indaya n'inshoreke indayaga n'uwo mupangana bigarangirira iyo ngiyo. Inshoreke yabari umugore zirahari n'ubu nyine zirahari inshoreke tiziza zimenyekana kandi zazibyara abana babase ariko rimwe na rimwe abana bazahekera mu misezero ngo amara kubana n'abagore niba ruko yabanye na benshi
ariko nawe ufite igihumbi ubamenye arabamenye. Nukuvuga ngo yari umwami mwirongoranyije abakobwa beza, bavuga umukobwa mwiza bakaza bati twabonye umukobwa runaka, bakaza yarabuze icakwa se nawe yarabuze se cagabura, bavuga umukobwa mwiza runaka bakamuzana, azana b'amazuru meza, azana barebare, azana bagufi, azana b'imirundi minini, azana b'imirundi mito, azana bagufi, azana barebare, azana inzobe, azana ibikara, azana bize, azana batarize, ararurunga 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 aruzuza. Ngo amara kuzuza abantu mubana umunsi kuwundi amaze arabamenye, abagaburamwo ibice, arabagabura. Ndamukunda nubwo yazanye abo bagore benshi, ariko yarashitse arabamenya. Hari uwoshika kwa mahinduka zezege arabamenya, ngo aje kubavuga yamavuga ububi bwabo, avuga n'ubwiza bwabo. Allo, avuga bimwe tuza twita byiza, aratubwira ngo sibyo. Murabizi ko buranga ariko buri ko buca ibiti aha hanze, iwangu aje kubimara yamavuga ngo umugore w'uburanga bwiza, ngo utagira umutima, ngo ameze nk'impeta y'izahabu ikwikiye mu izuru ry'iki ntagaciro. Abango ubutoni burashukana n'uburanga bwiza nabwo n'ubusa. Arabango aho kubana n'umugore w'uburanga bwiza ariko ngo w'ingare, ngo mukabana mu nzu ya kadastre, ngo birarutwa n'umugore wubaha Imana witonda, ngo mwobana ngo mu nzu yo munsi y'agakinga munsi y'urusenge, niko yanyavuga, ngo mu nzu y'agakinga k'urusenge. Ariko umugore w'imico myiza ateye ubwoba. Aho kubana n'umugore w'ingare ngo w'umutoto, ngo mu nzu nini ya kadastre cyangwa muri etage, ngo birarutwa no kubana n'umugore witonda, ngo mu nzu mukagege ko munsi y'urusenge ucya mukicaranamo, imyotsi ikabacanira, ingenzi zikabatibukira, ngo kugira ngo bane n'umugore w'imico mibi mu nzu ikitabashwa. Avuga abagore, yaravuze ngo umugore usakuza ngo ararura nk'umuravumba, ngo abishe nk'urupfu. Umugore ugenda ukura uruteranya, umugore ugenda ukusuku, ngo ararura nk'urupfu, ngo ararura nk'umuravumba, ngo abishe nk'urupfu. Avuga umugore mwiza witonda, muvuga ngo amen. Umugore mwiza witonda, umugore wubaha Imana, umugore wubaha umugabo, umugore ukunda abantu, umugore. Rero haleluya, twohimana icubahiro twese, haleluya. Cyane narimvuze ngo ndya Sulemani nuko yarazi no kubigenzura. Hari abandi bogira benshi bakama bajugunye ndi banabigenzura. Yasize akebuye abagore, yasize akebuye n'abagabo, yanabwiye n'abana. Muri iki gitabo cyo cy'imigani habamwe impanuro y'abagabo bagenzi biwe, uko yarabahanuye, mubishatse mwobisoma. Yahanuye abana, yahanuye n'abamama. Imana ishimwe, bose yabasigiye impanuro. Twavuze ngo reka tuvuge ku rugo rwiza, haleluya, rwubatswe ku rutare. Uyu mwanditsi aravuga ngo umugore w'imico myiza ngo se ninde wo mubona. Nukuvuga ngo yari yarashatse mu Banyagiputa, yari yarashatse mu Nyamahanga, yari yarashatse mu Bisirayeli, yari yarashatse mu Bayuda, yari yarakurungiye. Ariko sanga umugore w'imico myiza aragoye kuboneka. Aravuga ngo ikintu ca mbere gituma, reka mbanze mbabwire sifa za mwanamke huyu, agira ibintu bigera ku 14 bikomeye bigaragaza ko adasanzwe. Nimirangiza ndabona nibura kurundukira nka nyine kuri rusange. Ikintu ca mbere, uyu mugore uhenze, mwongera gucya nimba duhari abagore beza, sema amina. Uyu mugore mwiza ikintu ca mbere agira kiruti cy'abandi, ngo ni umwiringirwa. Ni umwiringirwa, ngo umutima
n'umugabo wiwe uzumwiringira. Hiyo ni sifa ya kwanza ya mwanamke mwema, mwanamke mzuri. Kintu cha mbere aza yiringirwa. Umugabo azamwiringira ba mama, yagenda yarazindutse, abashitsi baza mu rugo, yahura nabo bamubwira ngo twaraye mu rugo, umugabo akavuga ngo madame ndamwiringiye, aba bashitsi barariye, abashitsi baryamye neza. Harabaza bagabura ntibaganiriza abashitsi. Nukwanga uwo wiringiwe yiringiwe kuri buri kimwe kiga cyose umushitsi azakoreko. Hari ubantu bazakugabura ntibakuganirize, harabaza bagusasira ntibakubwire, sinzi nk'ukuntu biza bimera. Arabangu wa mugore n'umwiringirwa. Umugabo yaba yaramushatse ari umugore wa gatanu, abandi bagore barapfuye, afite abana b'abagore batanu, azagenda ntazagaruka ngo abaze abana ngo se iyo nagiye nyoko wanyeza bagaburira. Oya, n'umwiringirwa umugabo ahari, n'umwiringirwa umugabo adahari. Nshaka gituma yavuze ngo se ninde wo mubona umugore wiringirwa muri iki kinyejana, ninde wo mubona? Ariko se abagabo biringirwa bo barahari bantu. Hatuna mwokozi mmoja, imani ni moja kweli, watoto wa baba ayu moja, twashika sheria yako baba, watoto wa baba ayu moja, twashika sheria.
Mwigirayo bukeya twicare. Mwigirayo bukeya tuje mu ntebe twicare.